um je borok no hamya hongo o borok ni yakung no maklai jesik nang naisladi hamya naidi jefro borok ni kepalo chungui tongo apa nang mang saklai maya mayong serima sikhnawo kepal ni serima ke khnaya ke bhagyo no ke sei na maya thik bohai tabong ka all over India simia sara wal no Narendra Modi jini prabhav bono hamjak nai bang Ukraine ni president Zelensky te Russia ni president tabong sekam pok tungka jai hok Vladimir Putin Russia ni president bos borok hasi huis khai tongka kaham ke jitidi Lok Sabha paimani pore wo hai nang prime minister mani pore wo please welcome to our country ni sai tong sini deso faidi visit khai phaija di si koi tong tari ke G20 G7 G5 ajagar go top 10 leaders Narendra Modi si ajaga as a chairmanship appointment khaija gui tong kaham sarawalo ne bhai ke shanti tonglai manai peace and harmony apos boser khai enga tabong ni jorabo nang je sakpana naisre debono sarai maya amoni bagui bono karai nang bobai se katha de khrap ni ingkasi nini mathai sok thai rok mannai mosi main cock real cock nga mosi tani hinke po je cock sabu tabok sujora samung tangjagui tong fiaba sini Tripura ni khetre hinke na lekha krang PhD khaijak rok doctor MAd BA khaijak rok lekha krang rok hinke na politics so hana naiya je lekha krang bosi political wo mahapnai hinke se kaham hamya bebak suproi salai mana nini man thaino sai mana singla lekha rang hok kha hinke tangnai master khainai chakri nanani doctor nanani engineer chakri nanani abo simi singro to goitong karon political power si u dunia ro jottoni sei power 5 years jefang permanently ঠিক আছে permanent ya jakono political hangene permanent ya unpermanent ne fiaba within 5 years ni bising fana bebak jaga boni kok phnangui mana haisi amoni bagui na ogrobo jodi karang rok tongkha hangke ndok khanjadi te nini neighboring friends no sadi jakarang bos political leader na nang haisi naile nang Mizoram bo bannai sangi lal bannai sangi American US of 45 tagobol youngest MLA saitong Mizoram ni ingke brone kono language problem niya kono constitution broni thanibo tahnai lack of constitution broni thanibo ngiya brok bebak ni study khaijak busijak fight khai man borok haisi abo hairok krang rok si dofani bangi samung tangnai jatini bang samung tangnai hinke involved na nango tene ang hai nang hai ringjaya kisa masa pore yakakha state ni bisingo ba within interstate ni bisingo phangka north east phangka kintu sung sukya haisi
Awni bang sung zekr ngono si accommodation nai noni bangui. Haidi seat tong androgni. Bawi khati jak reserve tong. Kintu rungi aro khat toma salai nai. Kaisa be kaisa naisla nai ni. Khoroksa no hamil salai nani. Igu bamang sa jaga sukya. Awni bangui sung buma srgnai aste aste sini wan sokpani kaham nangnai. Jara siyangui tongnai. Thokok jagui tongnai. Ubrok no share khaibani bising communication ni bising tui brok no pick up khaiba tongnai sa. Broni yakma susanai. Ekasisini gradually developing fainai. Sung nangu infrastructure development ni samung sung nangu haisi. Pia sia hangkene abarona samung tangnani palmaya. Hani bangun or group tongnai takok tei bakuk sung don't be debate in election period. Buskang ni 19 February 19 April no 19 April by 26 April no Lok Sabha ngai May Saturday go no declare onai within 10 to 11 ni bising no new government form kaina center bo tarpore henkane development ni samung start khaijak tai apro naidi Modi jini je kogrobani samung de sinjak ya apro se jotto sai banai haisi hambai jotono asakna